Pozdrav svima. I pročitat ću jedan omnibus pod nazivom Gradovi. Ja sam Mirko Božić i zahvalio bi se Američkom kutku na pozivu da sudjelujem u ovom programu. Gradovi. Berlin. Cathe Kollwitz, skrivena tragedija pod hladnim okulusom Neuwacha. Fluidna bronza, 100 puta uvećane, utjelovljene suze. Ovo je memorijal jedne majke i svih majki. Ne pokazuje se, ne nameće se, skriveno je. Moraš ući da bi ga vidio. Kameni podsvjet luca od kapljica rose koja je pala tog jutra. Turisti zaobilaze ovaj prostor uglavnom. Nije prefotogeničan. Zato se pobrinuo i Čika Šinkel sa svojom dosadnom klasicističkom fasadom. Toliko sam se po Europi nagledao historicističkih kapitela da sam ih prestao registrirati. Unutra polusuhi vijenac cvijeća na grobu neznanog vojnika, unknown superstar. Vani, unter den Linden, američka ambasada, Checkpoint Charlie, turizam krvi, 100.000 lajkova na Instagramu, sve u jednom danu, istovremeno. Nije dopušteno fotografirati ambasade, brandenburška vrata, kolosalni portal u sasušene ožiljke, crvene armije, saveznika i podrumskih lučonoša. Ernest Barlach, prorok degeneracije jednog svijeta, lebdeći anđeo u Berlin. Nije stigao na vrijeme, iako njemački vlakovi nikada ne kasne. Europaplatz, rano ujutro. Ispred kolodvora golemi, prazni prostor, kao da su svi zbrisali iz grada na samu vijest da dolazim. Spreebogen prema Reichstagu, dolina staklenih kupola. U jednom starom hotelu sobarica sa izraženim ruskim R. Zaključala je moju sobu nakon uobičajene jutarnje vizite. Na nekom buvljaku kutije, beskonačne kutije pune kašika, viljuški i noževa. Na kraju neočekivani berlinski krleža. Beisetzung in Theresienburg. Kupujem. Beč. Jedna večer u American baru, martini sa 2 entkant masline na čačkalici. Adolf Loos se ne bi složio, ornament je zločin. Nad glavom mi svjetlucaju prozori od jantara, koji ružni jutarnji zrak Stefansplaca pretvaraju u zlato. Sjedim sam, u ovoj čaši su sve samoće svijeta. As time goes by, rekao pisač mu. As time goes by. Ljeto je na 3. katu studentskog doma kraj Schwedenplaca. Noć. Na stolu tabla s monopolijem. Napeto je. Jedan igrač ubica više ulica, vuče loše karte, prije će postati Bernie Madoff nego Donald Trump. U drugi mete sve pred sobom, banka ga časti uzduž i poprijeko. Pepeljara na stolu prelijeva se od opušaka. Posve neprilično za ovo doba godine. Autumn leaves od Milesa. Kroz prozor šmirkaju neonske reklame fast food restorana na trgu. Ne smijemo gubiti koncentraciju. Prvi igrač spao je na svoju posljednju ulicu na kojoj se nalazi Hilton, prvoklasna gajba za vikend, ljubavnice i team building seminare. Sad je spalo na sve ili ništa, napetost u zraku opipljiva je poput oštrice noža. Negdje oko 3 ujutro izgledni pobjednik priznao je poraz, jer se zahvaljujući zlosretnim kockicama uporno čekirao u luksuzni hotel na protivnikovoj posljednjoj ulici, sve dok karticu nije ispeglao do kraja. Vani su i dalje padali posljednji ostaci noći, a u studentskom domu kraj Schwedenplaca čula se još jedino glazba orkestra vodokotlića. Barcelona. Plaza Neri, šupljina skrivena duboko među zidovima starog grada. Na kraju pasaža, fasada crkve izbušena poput švicarskog sira. Ovdje je stajao streljački vod. Ljetni zrak zaudara na sasušenu krv žrtava iz praznog vodoskoka ispod davno zatvorenog muzeja cipela. Na terasi hotela kraj vodoskoka pio je kavu Woody Allen. Sjedam u lokal i naručujem bijelu kavu. Ovo je najbliže što ću mu se ikad približiti izvan kina. A i da ga sretnem, upitao bih ga koji moj kurac trebalo sve ono s Mijom Ferrow.
Rambla de Raval, danju japanski turisti, a noću najružnije prostitutke u Španjolskoj, utegnute u mrežaste čarape, usana namazanih neonskim karminom. Jutro je. Sjedim u malom stanu kraj tržnice La Bukeria i pušim na balkonu dnevne sobe koja gleda u prozore jedne hotelske sobe preko puta. Podne je i svaki dan u isto vrijeme jedan debeli goli tip izađe na prozor zapaliti cigaretu, dok mu se stomačina blago prelijeva preko prozorskog simsa. Ne primjećuje me. Zašto uvijek ružni ljudi imaju potrebu pokazivati tijelo drugima? Spavamo u nečemu veličine ormara. Kuhinja je u drugoj prostoriji, 3 stolice i stol na razvlačenje. Iz pozadine dopiru mirisi tržnice, ljeskanje riblje kože, vlažno meso breskvi, piletina, hamon. Naginjem se preko ograde, pepeljara se prevrće i pada 3 kata niže. Razbija se na pločniku. Čim sam izašao da počistim ostatke sa ulice, naš cimer ju je pitao jesmo li skupa. A mene u istom trenu kraj ulaza zaustavio kvartovski diler i ponudio mi povoljan hašiš. Za flamenko ćemo se ipak strpjeti do večeri. U međuvremenu, heaven can wait. Charlotte i Beck. Beograd. Genex Kula izgleda kao prop iz Blade Runnera. Sa Kalemegdana izgleda kao silueta nekog distopijskog vertikalnog grada iz daleke budućnosti kakvu su zamišljali 80. godina. Budućnost je došla, a Blade Runner se još uvijek nije pojavio. Neki lokal blizu željezničke stanice, nepoznata adresa u stanu na prvom spratu neke austrougarske zgrade, šank u kuhinji, stolice i stolovi u dnevnom boravku. Sviraju The Stooges, zidovi išarani grafitima živih boja. Hladno je, gužva nas grije. Stigli smo iz galerije Osmica, gdje sam te večeri pravio se pametan i pričao o projektu jedne njemačke spisateljice koja se na splavu spustila Savom kroz Hrvatsku sve do Beograda, u kojoj je uplovila triumfalno i anonimno istodobno, kako bi o tome napisala knjigu. Na terazijama stari hotel Moskva, sa mirisom austrougarskih kavana ili vrejranih bellboja, vani mnoštvo žamori preko trga, zvukovi automobila kao pregušivači mirisa i zvukova. Nebo je bistro. Osvjetljeni prozori miješaju se za zvijezdama iznad njih. Svjetlosno zagađenje lagano isparava prema gore kao pregrijana kokošja juha. Nešto je čudno u zraku, imam osjećaj kao da je bombardiranje završilo tek jučer, a ja sam prvi koji je stigao u grad da provjeri situaciju. Ja, nepozvani inspektor imaginarnih gradova, jer svi su gradovi imaginarni. Meštrovićev pobjednik stoji visoko na podignutom snažnom stupu kao kontrast njegovom lohavom minijaturnom penisu. Brisel. Grand Place, okružen visokim, raskošnim gradskim kućama, zguranim u jedan red poput obrane u 16-tercu. Vode me da se slikam okraj maneken Pisa, klinca koji se popiškio po nekome važnom davno prije nego što je Peace Play postao prihvatljiv seksualni fetiš u porno filmovima. Minijaturno i zapravo potpuno neupadljivo poput Willendorfske Venere. Izmaštani grad Viktora Horte, klaustrofobični nadstakljeni pasaži, Galerie de la Reine, Magazin de Luxe. Ovaj grad je od čokolade, ulice, fasade kao od ganaša, od nugata, tromi kolos, palače pravde, slutina Partenon iznad Atene, gruba imitacija, izvrnuti svemir u centru svijeta, Brisel je zigurat zapada. Mravinjaci europskih činovnika marljivo tipkaju po svojim tipkovnicama. Maison de Crêpe. Rue du Midi u podne, najbolje palačinke u gradu. Pod od šarenih keramičkih pločica, drveni stolci i lift za kuhinju. U pravilnom ritmu iz njega vade tanjure sa palačinkama, aranžiranim kao kuverte umjesto role. Konobar donosi moj tanjur u kuverti umjesto keša, jabuke, pršut i med. Kaže mi Tomas, najbolje su. Žvačem, nije loše, jedva čuješ muziku od kliketanja bešteka po tanjurima i kuckanja šalica po stolovima. Drvene noge stolica,
Prepoznajem turiste po fotografiranju hrane na stolu. Za stolom preko puta moga jedna plavuša sa dugačkim vratom igra se sa cigaretom među prstima koju neće zapaliti. U lokalu je zabranjeno pušenje. Trg sa hrpom smeća. Buvljak je završio za danas i ostala je hrpa neprodanih stvari u kutu kraj kontejnera. Na vrhu hrpe izabrane pjesme Heinricha Heinea u tvrdom uvezu. Nitko me ne vidi, uzimam knjigu i nosim je sa sobom. Počinje kiša. Spasio sam je u zadnji čas. Sjedim u lokalu pored platoa. Na stolu ispred mene bijela porculanska šalica puna kakaa, čija se slatka para svilenkasto lagano zavlači u moje tople nosnice. Čak i kiša u Briselu miriše na čokoladu. Bratislava. Moj hotel nalazi se na kraju uskog kolnog prilaza koji je lako promašiti kada noću stižeš u grad. Prigušena hladna svjetla na praznoj autobuskoj stanici nimalo ne olakšavaju cijelu stvar. Jedan taksist parkiran je u uglu, hvatam ga dok ne odmagle negdje dalje. Hotelska soba mogla bi biti sa bilo kojeg platna Edvarda Hoppera, updateana s morem ventilacijskih uređaja. U noćnom TV programu Jackie Chan sinkroniziran na slovački. Na stolu vrećica kikirikija pod nazivom Slovakija, zemlja koju se može pojesti. Sa tornja u Mihalskoj ulici vidi se cijeli grad. U daljini desno tvrđava na vrhu brda. Svi srednjoevropski gradovi imaju iste siluete. S druge strane, UFO most, betonski kolos koji je nešto što bi trebala biti obilaznica, provukao kroz centar grada, ispred katedrale, u kojoj su se 150 godina krunili Habsburgovci, trotračna cesta, koja inače prolazi kroz beskonačna predgrađa, puna outleta i autokuća. Toranj ima 6 katova. Unutra je muzej oružja. Da bi došao do platforme sa pogledom na grad, na vrhu moraš se provući kroz cijelu povijest ubijanja 100 lica ljudskog zla, uredno je ispolirano i poredano u staklenim, osvjetljenim vitrinama. Ispod ovog rezervoara crnila, ulica pretrpana hipsterskim lokalima u kojima pretenciozno odjeveni ljudi jedu organic food i piju komplicirana pića. U izlogu McDonald'sa kraj nacionalnog kazališta sjedi neki čovjek i jede hamburger. Na stolu kraj njega veliki drveni krokodil. Neobjašnjiva ljepota jednog besmislenog predmeta. Karmeličanska crkva pretvorena u galeriju, kao neki case study ornamentacije u stilu Adolfa Loosa, sa tek minimalnim restauratorskim zahvatima koji su sačuvali nagovještaj inicijalne sakralnosti prostora. Na zidovima izložba fotografija koje prikazuju parkirališta i industrijska postrojenja u Sjevernoj Americi i Rusiji. U jednom lokalu na rubu grada svira United Balkan Band, dok dijaspora pleše nostalgiju na podiju, a na stolovima stoje janjetina, gibanica i sarma. On mi priča o mesaru iz Beča, od kojeg nabavlja meso za najbolje ćevape. Očekuje iskru oduševljenja u mojim očima, no nema je nigdje. To bi bilo sve i hvala još jednom American Corneru na pozivu, nadam se da ste uživali.